Un grave accident de la circulation a fait mardi vers 7 heures du matin à la sortie est de la localité de Tedmeit, 9 blessés, dont 2 dans un état grave. L'accident s'est produit entre un camion de gros tonnage et un bus de transport de voyageurs se dirigeant tous les deux vers Dera Ben Khaddar. Les blessés ont été évacués vers le CHU de Tizi Ouzou. Écoutons un responsable de la gendarmerie nationale qui s'exprimait sur Radio Tizi Ouzou dans son journal de la mi-journée. هذا اليوم 27 سبتمبر 2016 على الساعة 7:30 صباحا حادث مرور جسماني بالطريق الوطني رقم 12 بالخرجة الشرقية لبلدية تدميت، يعني تدميت في اتجاه درع بن خدام. الحادث اللي وقع نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة. للأسف الشديد الحادث نتج عنه جرح 9 أشخاص حولوا إلى مستشفى درع بن خدام، 2 منهم في حالة خطيرة حولوا إلى مستشفى محمد النادي بتيزي وزو. باقي الضحايا يعانون من جروح متفاوتة الخطورة. القسمي محمد السعيد، سكتيزي وزو.